Kāre te mamai e rutua nei te ngākau o tēnei ringatoi Māori I aia e pānui ātikara ana me ngā henga o roto. Ka pauri te ngākau, ka mamai. A lot of us, we're used to dealing with the challenges that we face as being takatapui. However, when something new comes about or something greater than you've experienced comes, it penetrates your soul. E anga ana a Taupuruariki Whakataka Brightwell kia mana tōna tūnga hei ringatoi wahine Māori. Ahakoa te tehi ātikara I tuhia e Kapiti News mō nai te kōtahi o ākuhata I he te wakahua I tōna ira hei tāneke. Unfortunately, the coverage of the story, the local story, has come up with an era that basically not only affects my identity but my mana as an artist and mana wahine in that field. Being mispronounced as Tāne on the local newspaper and shared across the local communities, I was essentially felt violated. And the mamai was very huge, to the point where I decided to take action to correct that wrong. Kua puta I a Kapiti News I te wakapaha nei, I tērā wiki pāhoa I tātou I tētahi pūrongo mō Ariki Brightwell, I he tō mātou wakahua I tōna ira me te a he wahine ia. He harakore noa te he nei no te kairi poata, e hara I te mea he takahi mana te waenga. Heoi, me wakapaha tātou me te mōhio he mama I te karawhiu. Ka hangaia he tikanga hou kia kore tētahi anō tangata e riro ki te hara nei. I believe that there could have been many opportunities or process due to avoid that. Like many of the news agencies I've been interviewed by throughout my career, I've been interviewed by numerous, even the mainstream news networks, and I've never encountered something like this before. We absolutely support Ariki in her journey and in her journey as an artist. We've enjoyed every single moment working with her, and we hope that our paths will cross again and that she will work with our tamariki to create more beautiful artworks. Ko te I o te ātikarara ka waka nui I a Brightwell me tōna maitai me ngā tamariki o te kura o paraparaumu I Kapiti, kia tāia he wakaua nui ki te taa o tō rātou akomanga. From the moment Ariki came in, she was really respectful. She did lots of research, lots of talking with the tamariki and with the staff to find out about our local rohe. I think for some of the tamariki, she's given them a lifelong love of art. She really has. She's just captured them. I naia nei ka tau te pueu mō Brightwell kia hoki ki ngā taonga toi Māori kei ōna ringaringa. I will continue to create what I create and work with the communities I've always worked with. Doing this is healing. As Māori, it's healing because it connects us back to our tupuna. It connects us back to our whānau. I do believe something good will come out of this, and I believe that the Kapiti News will do the right thing. E ora ana ahine te iwaiwa arua te pūpuke I ngā tairo ākupe o te wā mo tēnei tuawahine ringatoi Māori. Te Kakenga Bishara-Kawiti Taupuruariki News. Ko te reo, te take.